Beli vi baru yang keteng iba juban lang kan PTU bangari managing director jong online ten service center. Ka online ten service center sa isin bat kawan rai ke kubor. Jadi ya tiet ya ke jaka. Bat hari ni ke port i ni ke jaka ke badan hapo mulai mau konro hapo bypass. Bat ya ke dor bat ya ke jing he ke jongka ngan batai kum ni harum. Ka jing he jong ni ke jaka ke bangal batai phi kalong nyo hajar prapusan square feet. Bat ka dor ke jongka kalong 8,000 san spa ringa onang la banyak keren nam taban penunai ka dor jongka kubai shibun iba jubalang kat bikiu itra jongka online ten service center naga benta kaya dia thiet yaki jaka ki puta hapo ka jela migal kubai shibun